Zašto me stalno pratiš? Uvijek me dočekaš. Sve si mi pripremila. Pa zašto me toliko voliš? Ja si sad na mojoj stolici. Samo sam se okrenula. Ću se samo zato što mi je neugodno već biti u ovoj odjeći. Baš je dosadan taj pas. Baš me voli. Ali ja nju baš i ne. Baš je dosadna. Evo sad me njuška. Prestani. Baš je ne volim. Tako mala, ali stvarno čudesna. Radi svašta. Ajde Bog, moram ići. Mama me zove na ručak. Baš je bilo fino, mama. Ajde, moram ja sad pisat zadaću. Pa ti me opet pratiš. Što je s tobom? Baći ovako. Porede po redu. 1, 3, 5, 6, 2, 4. Mogla biti puno bolja prema svom dragocjenom biću. Pas. Zašto si ti ovdje? Ti uopće nisi pravo stvorenje. Dovoljno sam pravo da me razumiješ. I ti, moje naočale, ti želiš reći da ja tebe moram staviti na moje oči da bi ja bolje i sretnije vidjela svijet. Ha? Ko? Pa hajde, probat ću. Osjećam se još gore. Stvarno, ništa mi ne pomaže. Moje najdraže stvorenje. Kako te volim, najdraže moje stvorenje.